Hello, tuni KUKI channel vazo se na bon chawin lem na hivin tuni a hi Kolgam Boina ho update hin bolkit no hitin Kolgam Boina hi asang deuwin ti chu tu a hi PDF ho jong hung hat pan no hi tain PDF ho jong hin tu a hi junta a hi in junta ho ki thopi pin sote ki te ho loi chule milham ho junta ho dinga thupo le ho jong hi PDF on ana thatne ti a jong chu mu hi in WhatsApp ho a jong chu video tampi viral ta in ahung kitnen numei informal ho jong PDF on athana ho jong hi in chule the unsa su chi in tu a hi 2021 a patna ahung ki boya patna hi PDF ho a hi lawaila amipi ho dingai message ima ana sei kha lo a hi in ahin la tu a hi ama advisor pa Australian mi khat ama chong chu junta hon ahin hla do tai ti ahin ama ahung pot do a chu da unsa su chi in amipi ho dinga thu seina ananei ho amipi ho dinga thumop na message ahin bol ho chu tu a media ho hin hi chi advisor pa thudo na aganei na wa hi advisor pa hin don so su chi in amipi ho hi nga hi chi to bang thu hi ase ti a jong hi mu a hin hi chi chung chang ho hi hin se hi tin chule tu chan ge ya hi I chan ge hi ta Myanmar gam sunga I chan ge ya boina tam ti ho jong hi hin veo hi tin aba nei cha agam kai ya isei thei chan ho hin sei de hi ama sapen in Korean state lang ga veleu hen Korean state langa jong hi boy le jeng a hi in Korean state ho hin report a hin bol na wa chu November hasunga aki boy na chungchang ho report a hin bol ven hi chewa mu thei khat cho hi le ama ho hin November hasunga hi ken yu le junta ho ki kap to na a hi zani le som ko ve ki kap to na umin hi chiwa hi junta ho mi zathum akikap li in chule ken yu langa hi mi som thum hi ta cho anathi ti a jong hi namoin report a in bolvin azi chu hi chiwa hi aha ki boy na pen jong hi ken yu lang apan hala pen jong ken yu ho a hin ama ho hi Myanmar gam sunga vet ton ta khat chule ki tu pen ho jong a hi win civil mi a hi in ethnic armed group a hi in PDF a hi in amawai hoita ki thu to vai ta chu pangkhom agamu hi hoita amawain amasot nova a be a masanga junta hon control anabol na ho agam ki boy masanga hi chikung ki pat masanga anna to pha na ho jong hi tu a hi ken yu hin ban ahin la pi tai ti a jong chu report ahin bol kit ven aban le ni thum sunga jong hi chin state langa report ki mudan dong chuya chahile mi thum Myanmar junta ho mi thumin eta chu PDF ho ahin join ki ne ti a jong hi chin land defense force ho hin chin resident group ho hin report ahin bol kit no ven ni chiwa mi thum defect ti chu PDF ho hen join ho jong hen athal choi ho agalman cha ho josi ahin podo win PDF phone report api dan dong jui ba cho ama ho jong hi award akipi ti a jong chu moen report ahin bol win chin lane defense force langa jong hi junta ho hi alut be na live ti a jong chu ama hen report ahin bol win tu a hi sagain region lang ga cyclem sagain region lang jong hi nasata informer tilehen CID junta hoin anei je wa cho hi chelai kho a hi chitobang PDF ho ya movin ni chelai kho a hi atam ve ti a hi report api jingo hin api jing dung jui wa cho junta ho jong hin December ni thumle ni li sunga jong chu nasata in ho anhal ha wa mi som langa lang hi anathau a hi in chule mi som langa amat nova mi tampi anathau a hi in ahal ha momong hi akimu dan dung juya chu in som nga lang ahal ha vi ti a jong hi mo hin hi chi thil so hi Dipayan township sagain region swebo kiti na lang ho a hi chi to bang thil so hi ana a hi ti a hi ni ja a hi PDF ho jong hi hi chi
junta ho sang a jong hi report bol ho chunga hi I chan ham khatna hi lunghan na anevi ti a hi in hi ja chu mon state langa jong hi PDF ho hin amano jingwin administrative office ho jong hi attack agabol lovin boma attack agabol na wa hi mon state na administrative office attack abol na administrator pa kum som nga a upa ama jong hi an thitai tia jong chu mu a in chule adang mi thum ho jong na sata in akitong khai tia chu PDF ho hin report a hin bol kit novin amban lei chilanga hi hi chi thilso hi monday ni thilso ai ta in tani thari reason hi chi jong hi ken yu ho lam kai na noya ama ho gam kai hop sung a hi in hi chi tani thari reason langa jong chief minister dinga agot no umia kho kiti the way township ma jong hi junta hon appoint anabol a hi in hi chi jong hi junta hon attack anabol lovin chule mi nga junta ho jong anakap li uvi ti a jong chu tani thari region langa PDF ho hin report a hin bol kit vin junta ho hin heta hi aban bana ken yu ho hop na gam kai ho hi ala be go no a hin la zo povin ki kap to na hi aphat chenga omin hechiwa ken yu hon report anabol dan dong jewa kaya state sunga jong hi junta ho ahung lut be govin hi ja achuki kap to na anomin junta ho mi som ni lang aki kap kha in resistant lang ho hi mi thum akitong khai ti a jong hi amahin report anabol ven hi chiwa hi galvan mancha ho tampi jong anala do vin chole akemu khat outpost khat jong hi manabulu ven hi chiwa jong hi galvan tampi junta ho akuna hi la do a hi in mili zong anamat bewe ahinga anamanuvi ti a jong chu junta ho hin anabulu go nawa PDF ho hin report a hin bol a hin chule hi chi KNLA ho chu he de a hi in KNU ho mama a hi in a hin la amawai group chom deu KNLA ti a kemen vo a hi ben ama hon report a hin bol kit nawa chu a hi la ama ho hin nini sunga junta ho kithat hi mi som thumlang akithat ne ti a jong chu amawin report anabol ven hi chewa ken yu hon report a hin bol hi ken yu ho to akikap to na sungova junta thi ho bo chu ama ho hin ama ho gam kai bo report a hin bol a hi in chule chi all over Myanmar gam sunga kithat ho niaucha ga sai kit lo hen hi chiwa hi PDF record dan dung juya ama hon ana saina wa ni thum sunga junta ho kithat momong hi mi som sagi la thum akithat ne ti a hin hi chi hi Myanmar gam pum pi a junta ho kitha zat chu a hi in hi chi masanga in sayu mi som thum ho chu a hi le ken yu gam kai gam sunga kithat ho a hi in tu a hi le chun Myanmar gampum pi a PDF ho na zo se a PDF ho to ki kap to na zo se a junta thizan ho chu report a hin bol a hi chiwa hi junta ho mi som sagile thum an kap li uben a hi ban le hi chiwa junta ho mi som ni KNU hon anakapli nawa hi amahon asai nawa hi chiwa demaso township hi capture a hin bol go je wa hi chabai resistant hon anakika ma mi som ni anakika li be ti a jong chu KNU ho hin report a hin bol ven hi chiwa kikap to na a hi junta ho tampi jong hi kitong khadanu a hi in a hin la tu awang hi KNU hon hi chilai mun ho hi tu a hi KNU khut noya ai tai ti a jong chu KNU ho hin report anabol kit vin masanga KNU ho hi chilai mun anato pha na wa hi junta ho hin hi chilai mun hoi ke ho control na noya ai ti a news ana the thang le a hi in a hin la tu a hi PDF on approve a hin vet sa vin hi chelai mun hoi junta khut noya a hi poin ke ho khut noya hi
ke ho control na noya hi ti a jong chu ama ho hin hoita hi chlai mun ho jong hi operation atha bol jing vin mi pi ho achi le awa le ho dinga jong hi kichi thei angai ti a hi ke niu ho hin thuphon ananei kit vin hi chule San State lang report neu cha ga ngai hlaki lehan San State langa jong hi San State langa PDF for hin junta ho outpost hi attack anabol kit novin hichi attack abol na wa hi junta ho mi som akap li uvin chule galvan mancha tampi zong anala do uvin mi tampi zong akitong khain ahin la akitong kha ho hi junta hon heta cho anaki po do uvin garia ananung jam ve ti a jong chu San State langa PDF for hin report ahin bol ket ven hi Kachin State lang hin sai ke meeting Kachin State hi head de wa in junta hon jong hoita amano thailo a hi lo le hoita control abol thailo na penu Myanmar gam sunga ethnic group hat na pen Kachin State song hi a hi in Kachin State KIA ho hin hoita hi chalai mun hoi pan ala jing wa hin tu a hi PDF photo ki thua sagain reason chan ge a hi pan ahin la jing wa hi in ama hon jong a seina wa chu Kachin khu khana hi ki kap to na nasata na umin hi chi ki kap to na a hi resistant hon zona akichangin junta ho mi som thumlang akikap di ti a jong chu report a hin bol vin junta hoi atam thi mong jeng ta vin ni chilanga hi ke a ye hole PDF ho ki thu a chu attack anaki bol a hi in junta ho hin in halding a hi kho khatna Kachin State gamsunga kho khatna ahung lut novin in ahin hal got jewa PDF hole KIA ho ki thu a hi ta cho attack anaki bola junta ho hi anaki kapli a hi ti a jong chu KIA ho report dung chu ya chu mo ai ken hi a hi le tu a foreign hon I chan ge ya Myanmar gam ahin ki tho pi wa junta ho ahin ki tho pi wa junta ho hin I chan ge ya masot na nei wa I chan ge ha sat na nei ham ti ho neu cha ga sai kit lew han hi chiwa report ki mu dan dung chu ya chu a hi le tua China ho jong hin China ho jong hin Myanmar junta ho ahin ki tho pi go in junta ho jong hin China gamsunga ko na hi 2000 G jet fighter ho jong hi cho be dinga sign anabol kit ta vi ti a jong chu mu ahin aji chu hi chiwa tu la hi akido dan ho ivet na hi le junta ho hin alil mong a hi tai noi lang mong a hi ima abol thei bi se lo to bang wa hi a hi tai ni za cho ma ho hin a hi thei chana air strike akibol lo wai le chun hi chi gal hi kilel ding a hi ti hi a het no a hi tai ni za chu China gama ko na hi 2000 G jet fighter ho hi cho ding ti a hi pan ala jingovin junta ho to hin sign ho jong a bol jingove ti a jong chu mu a hin hi chewa hi China si hi lovin Pakistan ho jong hi Myanmar gam sunga ahungin ama ho jong hin a jet fighter JF-17 ho jong hi Myanmar gam hi zo dinga hi sign ho jong ana bol vin junta ho to ki ho to na amazing of it a jong chu mu a hi ni ja chu tu le tu a hi China le Pakistan hin junta ho hi na sata ki tho pi ding hi pan alago jing of it a jong chu PDF ho hin adem na thu ho savin chule tu le tu a hi Pakistan gam sunga jong hi Myanmar Air Force MAF kiti ho mi som hi Myanmar hon asolvin Pakistan gam sunga hi hichi JF-17 ho hi acho ding je wa cho ama hoi training abo lai ta o he ti a jong chu mu a hin he thei diu khat chu gam danga ku na galvan man cha ho akicho ting le hin aza dan a hi lo le a control dan a function dan hi zat chom ji a hi in tu a Pakistan Afghanistan gam sunga Taliban hon vai a hin ho mo wa USA mancha tampi a hin gari a hi in van leng a hi in tampi a hi in a hin la ama hon aman theilo je wa chu I chan ham khana boina ato vi ti chong chu mo a hi in mi tampin social media ho a jong ena mu diu a hi in Taliban hon US
hon anadal ha o helicopter hawk kiti ho helicopter ho anadal ha ho chu he ding agovin aki practice win a hil hang abo in apo ki eti azong chu tampi ki mu a hin viral ma jing video tampi zong mu a hin hichito banga chu a lo na dinga chu tu a hi Pakistan gam sunga kona JF-17 ho jong cho ding ati vai le chun ama ho jong aki thim chu ngai a hi in hi za chu Myanmar Air Force ho hi mi som lang junta hoin a solvin Pakistan gam sungai training abo lai ta wa hin ama ho jong hi training a hin chai tiangole Pakistan ho hin hi chi JF-17 ho hi a hin pi diu ama ho jong hi ahung pot ting le PDF ho adinga jong hi I chanham na ha sat na hong umai the hi ti a jong chu PDF ho hin UN a ko na jong hi warning api masat wa hi chi to bang hi ahung so ai le chun Myanmar mi pi hon gen theina kitu ding a hi je a chu UN in a hi theya hi le China le Pakistan hi sanction bol homovin hi ten in asop lai thelo na dinga hi panela pi vinti a jong hi NUG ho jong hin UN a ko na hi tepna anei ve ti jong chu mo a hi in hi chi keu chu hiloven tu a hi junta ho jong hin munza chom choma hi chewa nga sumtam pp hi civil mi ho hi api wa ama ho langa pangding a hi lawai le sepeya lut dinga hi eng sana hita chu amanuvi ti a hin masanga e ho China le India ki boilaya India gam sunga pasal izan ham khat anop ada Indian army a jaw sa got tabangwa chu tu a jong hi junta ho hin agam sungwa pasal hoi aman khomovin ama ho langa pang theiding a hi lowaila ama ho a pangding thalpi iding training a bol sa ben hita chu nasata junta hole pin sote kiti holoi hi ki thua mi pi ho hi a eng bol ve ti a jong chu mu a hin hi chiwa ko na mi khen khat chu sumdu ana umji a hin sumdu holoi hin junta ho hi ana job movin a khen khat chu nu mai holoi hi informer a jong hi apangovin hi ta chu information pele ding chawai PDF o kem o me chawai PDF o me ti a thu pele ding a jong hi nu mai phabe pi jong hi amo hin recruitment a bol ve ti a jong chu mu ai ni ja chu tu a hi PDF ho jong hi junta hon a tha tammo mong ai tai ne ja chu nu mai khat hi PDF hon anaman do vin ama hin PDF ho cha dan a hi lo le panla go dan ho hi aphat chenga hi information anapi je a chu PDF ho hi lung hang wa hi chinu jong hi anakap li fi ti a hin ama anakap li na video ho jong chu tampia amy group WhatsApp group ho a jong chu mu sau sau a hi in ama ki tha dan jong chu event 911 ngam lo an ho jong akap za jingo a hi in hi che to banga mi pi lung hang a hi tain hi chi chan ge ya mi pin agam sung freedom democracy na dinga pan kila anang hon hi chi to banga junta hon na ki tho beauty a chu na sata a hi lunghan na nei wa hi chinu jong hi dai dop talovin hi ta chu anakap li jing ve ti a jong chu mo a hin hi chinu anakap li ban wa hi tu ai junta ho hi pin sote ho to hin ki tho ki na sagain reason a hi in mandali a hi in a hi lawai le hi chi yangon khopi sung a hi in hi chlai ho a jong hi junta hon tu a hi member democracy dei ho hi a eng bol ki no veti a hi in hi chawa jong hi imu de hin pin sote ho le junta ho ki tho in NLD member ho chole civil mi mandalia kona civil mi khat jong kum som le sagi mi khat jong hita chu junta ho hin ana manovin ana that nove ti chan ge ya jong hi mu a hin tu le tu a hi Myanmar gam sung hi boy le jing a hi ta northern Myanmar langa kona hi mi tampi aina ngam talova mi tampi hi agari hi hanlang abong hi hanlang agan chanation sun ho hi akipo vin mun chom choma hi azam thang jeng ta ve ti chan ge a hi mu a hi na hi le hi chi chung changa hi US in itabang pan alam ti ai le US jong hin apart changa hi sanction bolding a hi lawai le Myanmar gam sung hi peace am thaina ding hi angai to jing a hi in chule Burma gam sung he thai deu kha chu 2017 la ya patna hi
Rohingya ho jong hi anagen thei ba Myanmar army hon anasu gen thei je wa chu Bangladesh gam sunga anajam lut no ba Bangladesh a hi refugee a na a hi ni chi refugee a ho jong hi kinung le kit dinga hi US in phatsa na ananei a hi ta in ija chu Rohingya ho hi kipa ma jeng gam sunga nung lut kit ding ka kho anung che kit ding ti to bangai kum i zat ham khat hi ta chu gen thei ta Bangladesh gam sunga na khosa ho jong hi ai in nung hlun ding hi kipa le jeng wa hi in hi chi akipa na ban wa chu mi khen khat hi government thu na nga zo talova anachi loi jong hi anom dan wa hi ichi anachi ho loi hi mi som le thum lang koi penen atha ham ti wang hi ki hello hi jong le ichi ho hi Myanmar gam sunga anaki kap li in lam le na hi along dam so ho hi akimo koi ti a jong chu mu ai in ichi ama ho jong hi Rohingya hon ngo na ane dan dung zui ba chu ai le junta ho na to ai junta hon agam sunga ahung lut ding adei lo je wa hi chi to bang thil so hi ai ti a chu Rohingya ho hin junta ho hi ango win aji chu tu le tu a hi junta le Rohingya tilehen hi chi Rakhine hi chi Rohingya ho Rakhine state na ai chi Rakhine state sunga ethnic armed group han ho cha hi le AA ho cha hi AA ho jong hi tu le tu a hi junta ho to ki chamna unofficial ta ki chamna anei kit lai ta wa hin a hi le chi ki chamna anei lai ta wa hi to bang thil so o mai le chun junta ho ti lo wa hi koi madangin bol ponte ti a jong hi Rohingya ho hin junta ho hi ngo na anei ti a hin chule NUG langa kona thupon khat ga ngai kit lo hen NUG ho hin asai na wa chu a hi le civil government ti a ki he a in Myanmar civil government ho hin asai na wa chu tu le tu a hi junta ho to peace talk ho ki sei lo ding hi chamna thu mong ki sei lo ding hi junta hon civil mi athau hi anga to ka wa hi chi NUG hon junta ho to chamna sei kiti hi loading a hi ti a hi chaba NUG acting president hin phondo na ananei ki tai ti a hin aji chu tu a hi junta ho jong hin NUG PDF ho a hi in NUG ho to a hi in ki ho chamna neyo hitin peace talk ho neyo hit ki ho na neyo hit ti a hi ate mo a hin la NUG ho hin anop pe po win civil mi na thau hi nanga to ka wa hi chi wa hi peace talk loading a hi ti a jong hi NUG ho hin thupon na ananevi ti a hin a hi le tu a hi inga lel peno da Aung San Suu Kyi to say neu cha anangai hlaleu hen da Aung San Suu Kyi in masanga patna 2021 February patna hi chi ku hi anakipan a hi ta in a hin la hi chawai da Aung San Suu Kyi in amipi ho dinga hi I macha thu anasai kha lo a hi in chule a sei na hun mong jong hi ananei lo a hi in a hin la jail sunga au ma hi tu apolanga hi chitopanga PDF le junta ho ki boy jing jong hi ama hin I macha het pha lo a hin aji chu junta ho hin atum be ama hi akoi wa I macha thu a het lo na dinga hi asial gu a hi in akoi naw jong hi koima a hil po ve ti chan ge a jong hi mu a hin ni ja chu tu a hi Aung San Suu Kyi in jela ana laiva ama advisor pa hi chwa hi mu de wa hi in hi chi Australian mi hi chi ama advisor pa hi ngai holim na ho ananeya ama jong hin hi chwa advisor pa apot ding hi a het pha na hi ama hin thu sei na ananein kami pi ho hinga hi chito bang thu ho hi in a sei pi in ti a chu ama hin thumop na ananein hi ja chu chiwa jong hi first public comment ti a hi in amipi ho dinga da Aung San Suu Kyi in ama sapena amipi ho dinga athu sei na ning kuma pana na ki boya pana hi thu ima na sei kha lo tu chunga ana sei pen cho a hi le tu chunga kami pi ho gamsunga chamna dinga lungmo na theina dinga democracy de ya
ki phin na nei ho mi hang san ho dinga na chungu vin ka ki pa ai ti a hi ama hin message ana thot ni ti a jong chu mu ai in ichiwa ama advisor pa jong hi ni jagup le som nga sung zela ana uma apo do zowa hi chitopang ho hi news reporter hon media hon thudo na ananei na wa chu da Aung San Suu Kyi in amipi ho ding in hi chitopang thu ho hi anasai a hi ti a chu mo a hin young Burmese people and all those struggling to defend and fight for democracy hi chi a hi in hi chi hi da Aung San Suu Kyi in she was proud ti say na chu kami pi ho chunga ka ki pa na ka pa cha na hi chi to bang hi a hi ti a hi chi to bang thumop na hi da Aung San Suu Kyi in ama sapen in ami pi ho dinga message in thought comment a hin bol chu hi chi hi a hi ti a chu advisor pa hin na media ho hi nga hi aman hoita ama kam changa ama ki mai to thu sei thei hi jong le ai advisor pa hin aman amipi ho a hin til khaudan le amipi ho a hin vai ha dan chu hi chi to bang hi a hi ti a chu Australian advisor pa Aung San Suu Kyi advisor pa hin media ho hi nga hi thupo na a hin nei do pi ti a chu mu hi chi chan chu neu khat tu ni Myanmar gam boi dan ho in sei thei ho update in bol thei ho chu hi in ni sagi lang hi update hung ke bol lo a hi ta ja chu in sei so ja mo hi in ke he the mo hi tin tu ni KUKI channel a Burma gam boi na ho in sei thei ho hi chi chan chu a hi in ATM khatna hi chi chung changa update a hung umwa ke na hi le jing ham thai ham jong le aban hin sai kin hoitin tu ni chan ge a hi chi chan chu update imo thei ho cha hi tu ni KUKI channel be jo si na chung vin ka ki pa in bon cha vin pathin in phathei na bo jing taw hen